Joj, Čenga, što me prepade, mati moja. Jeste vi možda za neko piće? Ma kako vam piće, Čenga, što me prepade? Prepao sam ti, jel? Joj. Dobro, mala, misliš li ti da sam ja vesla sisao majki? A? Šta? Moram li ja od roditelja mojih manekenki saznavat vojno-ekonomske tajne? Dobro, jesam li ja rekao, ako ko dođe u kafanu i rekne šifru, naruči 10 upola s lukom da me zovneš. Jes me zvala? Nisi. Sad ćemo vidjeti čija majka od jutro 3 put ustala nije. Samo me jednom putu... Sjeti li nijedne? Nikad... Rekao sam nijedne. Tako. Sad ćeš samo odgovarat na pitanja. Je li to jasno? Jest. Pa i sad. Gdje je Fiko? Sad me pusti, Čenga, da ti objasnim, molim te. Pitam, gdje je Fiko? Samo jednu sekundicu, molim te. Ma gdje je Fiko? Joj, u Sarajevu je. U Sarajevu. Eto koji je to smrad od čovjeka. Zakazao ljudima sastanak. Jeste, pa a ja on sam u ti... Sarajevu. Eto koliko on brine Pa za ja razvoj sam- naše sekularne zajednice. Pa ja sam ti rekla za njega... Pa šta si ti meni rekao? Šta si Joj, ti rekao? Čenga. A gdje su Srbi? Trebaju doći svaki čas.